Hello, kada kayo amin, nang rona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat ambo san naapod no nagan tintay drama ita. Ngem, hello mampay kani Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kini biyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastiman ti kunani kabsat ambo, dir manang bianang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabartekak. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Amba, anak, ay bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbang put idi rabe. Jakpay kitamo no kasano nakaawid ak na lang. No maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit ti ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pare. Mapantama na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbangam. Gagangay na ah. Isungarod ti nakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit diya, pare. Hala nga rod, mapanta, inton rabi napartekan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang mo na ti arak no salta ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan. Ay, natumban. Ay, aray atak tigayam ko. Tambaw, anak. Apay, anya tinapasamakin ka. Ay, sus, nablakayan kamutan. Ay, garda, apay. Anyat napasamak dito'y gayam mo. Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa na ti matak. Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nag-iinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay ti rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak iti rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni garda iti rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan kayon day taalang nga manakaw.
Bangking tamatamaw no. Dahil ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Si kamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Matam? Naot nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa itamatama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasaludaytan nga eh. Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saron pare, agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo itamatam. Kapilitan na nang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat ti ayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaga na ni Tiusto tatang. Anya, ay saus. Intun kuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong mau? Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrak kan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y kani Manong mo agar daw. Oh, nya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits, pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga rod. Masapat tayo itong bigat, pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Ay ka, gananad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala, pare.
Ay, damagik man pare, Embong. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam tikas ta pare. Kitam, no makiasawa ka pare. Mm. No agawid ka na kainom. Sigurado nga lawungawan na kati asawa. Ken no naggapu ka mo diti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanantis wildom. Ah, wanan niya pare. Ada punto miti dayta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagajaadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala aron agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, jay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam ba? Intong pimod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka didayta nga pare? Alang amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo. Pari ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kabsat mo. Pare. Ay katuwa na. Tay talaga yan pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak mo naman pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagar mo. Ta saan ka nabartek panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka may karikan ni Angie ta nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumanauntuman ni nanang kaun. Ni,
Adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom. Manong ambo, manang garda. Ay, kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Anji, sana pa nang tadaan kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan, katkasang sangkot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawid akong plarigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na, pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita pa na ita, adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kasto'y oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga eh. Natumbulan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sanak pa mo na nabartag pa rin. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo. Ijay silid ni Anjay ti pagturugam. Ay, sana kababayin. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kurso na adam ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may kari ti kabsat mo. Nasingpo tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsokak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua. Madin sa matiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamakkan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni hospital, manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama si Kuga. Wun nga rod. Anyamat ng ti kastoy. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, manang? Nobyong ibagbagam mo, Tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ama ta si Kug mo? Agawid tan, Tanji. Basol mo da ito'y amba! Anay ko, hindi ka matagkasta, pa, Ricardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalagan ti sa wandag iti tao! Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa, Ricardo. Kasi, garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pa karagsagang pa iti panagsikog ni Gardo at umboy. Bayat ket di tapno agpakababain.
Kat agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka, nambaw. Kay, anyat ko na ni Gardangay. Kaguranak nga rod, nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarum na jay? Bakitanan agdarum pailaan? Kan ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Oh, anya nga raw ti plano yu ita, Garda, balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nan to. Apay no, agkasar kayo laengain. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo to. Unmot ngamin, Garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama ken asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Wain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balo-baro da. Winan! Basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Bun nga rod. Tayong ingas mo, mat. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyamanak mo, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublian ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyamanak. Ta dinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak, Garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga rod iti asawa kat impamay sa amin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod anak mi kat nagpakababae meten ti asawa. Alakastan, tuyagayam mo, ambo. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, ititunggal maysa.